voini January ni somni panga kumsang ni somni pali ningani ani a in zawain chi baile vekule Myanmar chanchin thar lor khom ngai thamasa ang tanin tari regiona langlun township a chuan PDF chuan junta sipai te kangmei chuak wanga thi chung ko somkwa pakhat ne na eitor le poisa anpe thabai chian township PDF chuan mandalai Mumbai road mangtu te chu twal chung defense force te kai shwaina zom turani thua puang thole ni jingdar somkhan Ministry of Home Affairs and Immigration NUG le township people's administration te chu tanin tari regiona Ayerwadi region Bagu region le Yangon region na changa local tenen meeting annei Tholeni Khan NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Sagain region na changa Township People's Administration ten in biak na annei NUG chuan Ethnic Revolutionary Organization ten hena le kha thonin mi sot Thailena no pangkum ngami pongswal tu nia rin hel chu anmanani chuan transfer turin ange na ni Revolutionary na thote Mandalay region Minchian township a chuan twal chung PDF te chuan thole ni jing khan Minchian simi konrota junta police car chu anbeya thu kan lak nei na tarlan dan chuan car chunga junta police zongjong chu an thivekani Moon State a Bilin township a chuan Zui Color village a Pilsotri militia roi tu chu ka hlum ani Sagain region a Inmabin township a chuan Letongge village bula twal chung indona a oma thudon danin junta sipai som pasari anthia silai pakhat le ral thuaman manbok Inmabin township a chuan twal chung rally let's never back in this revolution ti mingpuin sipai dictatorship dodal na kong anzo Namral thuam kengpol EAO te chuan Northern San State Myanmar National Democratic Alliance Army te thunun na hnuaya kokang area chuan MNDAA chuan ral thuam keng te chu anral thuam an hlan turani ti an puanga chutilo chuan an chunga exona omdon ti an puang CDF ashodin ani changa kum khatlin lomna a Federal Democratic Union din ani theinan atop thlengin an beidon ti an soye Northern San State Mumbai township a chuan Kachin Independence Army te chuan Three Brotherhood of Northern Alliance tenen mabain khopuilak tumin indona an telve ani Kachin State a Phakan township a chuan KIA le PDF te chuan Waikar village a junta camp chu anbeya an thunun ta ani thuthang omdanin fa pangane ma cho supo heindona hian telve a Tuthang omdan chuan Kachin Independence Organization chuan member atangin sarjiana an kai santirani Arakan Army chuan Rakhai State minbia pan na konga junta sipai te chu guerrilla attacks mangin anbeya Tuthang omdanin junta sipai tamtak anthia ral thuampo an manbok Northern Alliance chuan junta in inka haibo chia tumin malama se Alliance Force te chu ando theile a chuwang chau chuan indona azaw lo ti an puang Current National Union Central Soidanin junta sipai te chuan Bagu regiona Chauchi township a twal chung khosang sanga ral thuam na taktakin an kapa thuthang omdanin mi pathumin hliaman tuara in palia chia a twal chung mi pakhat man ani bok Military Council te chuan twal chung bu fai man to takle rampona thon chua asan lai khan sipai junta chuan blacklist company pathum chua pai chuaka bu fai thon chua le phalsak anni junta shwai tu chuan kumsang ni somni pathum atanga kumsang ni somni pali fiscal year chung khan Ministry of Health le akai noi department te research project 201 atan MMK tlugle dingon chuang an phalsak ni in asoi Ong Kia Fu chu State Administration Council Ministry Officer Union Minister Tan Ruat ani Myanmar Waten Brotherhood Alliance in Khopui Anlaka Administration Anhong United Wa State Party UWSP chuan tun thlatir lama San State Marlama Khopui pani anlak zinga pakhat hupanga anmani sarkar na andin ani UWSP hi Myanmar Rama nam sipai chakber United Wa State Army UWSA political wing ani a wa self administered division a Wa State People's Government enkol ani UWSP tu chwa chuan UWSP Vice Chair
Lu ya gu chuan khopui shanga ro rel na tha siam turin working group akai shwai ni junta sipai za sari chuang anin pek nuwa January ninga khan Brotherhood Alliance chuan hupang le panlong khopui te chu anla ani Hepol Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army le Taang National Liberation Army te tel na hian khopui panhi he antang rual pol UWSA kuta anhlan le ani neutral stance neima se Alliance Operation 1027 na enroll na chu nialma se USWA hian San State Marlama anti-regime offensive hian munpoimo tak achang niarin ani khopani te January ni som khan hupanga UWSP kuta officialin anhlanani UWSP chuan wa state sarkarin kumtam tak angen nuwa atopa January nili khan khopui pani te hlan turin sarkar chuan arem titati asoi khopani te transfer hian cheinaram ria salwin lui chimlama wa self administered division ati zawani thotani khan luyagu hian avoi khatnan hupang town hall atloa twal chumi tile department staff te muin meeting annei ani an party UWSP in charge chau aumdon ti asoya tin meeting atel twal chung mi pakhat chuan asoi tundin huna chuan property leya shal lo turin minti a nakina chia anla don ni na lang lu yagu hi pasang atanga lo piang ani wangin USWP Mangmo District Secretary hian khopui enkol na abuai pui berang administration chu danglam ma se thil chopa ngai ringani nilai nia UWSP in thuchwa siamin hupang hi wa interim administration committee in political judicial financial external relation agriculture forestry le irrigation construction industrial mining health banking le electricity department kaltlangin a enkol donani tona hian committee hian khochunga chungkotin te ming anziak lut mek ani hupanga junta administration atanga civil servant te chu wa state civil servant te lo pek na hnuaya an posa anom chunzom zel doni in UWSP thu chwa chuan atarlang risel na le zirna lama thoktu te chu ngai poimo masakber anni tur thu kashia a department danga tanga staff te hi kashi chiang lo pay scale hi rank azirin yan sang khatle yan sang thum USS za somli tanga zali somni inkarani mase pension omloti in hupang administrative staffer pakhat chuan asoi wa state police force atanga officer te chu dankeng ko to department en kulturin hupang an thleng to ani school damdoin le dor sang sang te chu apa nga yangin an thok tran le theita hupang le panlong he junta sipaiten kumsang ni pariat constitution an siam noya wa self administered divisiona da nima se ram sarkarin ain kola tona chuan UWSP hian khopui panhe te hi silai pakhat ma ka ngai lovin an thunun theita ani kumsang khat zariat somkwa pariata UWSP din ane changa member ni to lu yagu hian rank kaltlangin akai sang chawa tona paithak to National League for Democracy sarkar hnuaya kumsang ni sompariat khan party vice chairman ani kumsang ni somni pakhata sarkar paithak ani hnuwa Central Myanmar le Kachin Kareni Chin le Karen state ral thwa manga helna azwal zel wangin USWP chuan kumsang ni somni pani khan ni pidoa palayatira kumsang ni somni pani khan junta boss min onglai na nen remna zonga inbiak na round thumzet anneya inka hei hi anbo chingai lo kumsang ka zakwa somriat pakwa khan chuti laya sipai sarkar nen anin ziak lut ani delegation shwai tu ani angin lu yagu chuan official statehood aphuta hei sarkarin principal la aphal sak ani USDP chair chu Russia buat sai soi hona atel sipai thlop union solidarity and development party chairman le min online sarkara immigration minister hui kheni chu thole ni khan United Russia party buat sai round table online discussion atelani role of the responsible political force of Russia and Asian countries in shaping up a new just world order ti soihona hian Asian ramshang shang Laos Cambodia Thailand Malaysia Indonesia le Vietnam atanga political party shwai to te point antel pui ani
Myanmar military chuan sagain region a khopui chu Thlanmual an chantir tichai tawna chuan vutti lo chu engma om to lo tluk ani sagain region marlama khopui za a somkwa vel chu thlathum don kalta atanga allied resistance force 10 junta sipai te thunun tuma anbe chana tangkhan junta air le artillery be nein atichiani in resistance fighter de chuan an soi tichai hi vuthwanemo Thlanmual moa an chantir toni ti in khopui chunga cheng pakhat chuan a soi junta bompua ka mitam tak an thia air le artillery manga ka hi atirlam ne na khai khin chuan a tlem to hlia ma se ni tin deuh tho hian in ka na hi ala thleng rengani ti in khopui chunga cheng pakhat chuan a soi bel bok ti chaya hian ni somkwa don lai indona a chuak to ani Kachin Independence Army Arakan Army All Burma Students Democratic Front People Defence Force le twal chung sipaiin zom khom chuan November ni sari khan khopui hilak tumin be pui an thak ani tichai control hian Myanmar marlama resistance force titan Mandalay regiona regime target te be theina kong ahung dona Kachin state a juntain asipaite supply na atana aman thin kong adang don ni in sipailam mithiam chuan an soi he khopui hi airwadi lui kama omani a rele kongpui manga kalthei ani a sagaina chuan yan tho kolin le katha khopui tenen ain ri ani Sunset marlama mabein township le Mandalay regiona Tabekin township tenen po ain ri ani Tichai township people defense team member pakhat chuan tona chuan khopui hi athim to ni ina soi tichaya hian ni tin deuh tho in ka na om china khopui chunga hian guerrilla warfare kan kalpui me kani indona ana sa chuan sarkar chuan thlo na mangin aron pui china ni khopui chung za asom kwa vel chu junta bom manga ti chiatani sarkar hian reinforcement tam tak atira air support na setak mangin resistance sipaite chu khopui tanga hnung tol turin anor ni in resistance sipaite chuan an soi Reinforcement te hi airwadi luya long mga thon anni baka sagain katha township atanga kongpui mga thon anni thu resistance fighter pakhat chuan asoi mipui sipai ten tichai town chu an thunun le tani katha hne na tangin sipai chakna reinforcement antira tagong nickel processing plana base an siama chutatang chuan front lines anti chakani airwadi lui hi kan thunun theilawa mase khopui chunga lo theina road te chu thunun kan tumani ti in thudon na chuan asoibok sarkar hian November ni ria ta tangkhan ti cha hi aerial bombing mangin alo be to ni in resistance force te chuan an soya Russia siam YK 130 fighter jet mangin nitin aerial attack voiria tal anne chinani jet te hian laser guided Russia siam KAB 500L bomb anthaka artillery unit te chuan thermobaric bomb an kapni in resistance force te chuan an soi khopui chunga hian bomb puak lo mu ani thuan soibok dodal tu pakhat chuan heti hian a soi fi a khopui chunga mason na kan mu chuan junta sipai te chu an hnuk kira nung lama tangin min be antuma kan hual veka airle artillery mangin miron beya chuwangin kanin hnuk kirtani ati khopui bultlang chip outpost pahnia junta sipai da te poin khopui chunga chen in te chu an halbok ni indo dal tu te chuan an soi an mu theilo na turin in te chu an hala sipai panga tanga somvel chu an kala in te chun hala an beisa an tlan le tani an mani hi ka kan tumani ti in tichai township PDT member pakhat chuan a soi indona athen ma hian tichaya hian mi sing khat sang sari vel an chengani November thla tangkhan junta airle artillery be pui thak na hian mi za somthum chuang an thia no pang meichia pui thiam le tarte po antel ti an soi November thla tangkhan khopui chung le abul naya khoshang sang tangin mi sing thumvel an tlan chiania chhotani Brotherhood Alliance chuan tichai le ache vela boina achwa chunzom zelti annem ngeta tichai township zongjong thunun le turin sarkar hian reinforcement zanga vel atir to ni in report ti chuan antarlang Myanmar junta in civil meet akap rakhaya AA in ma ason wangin internet atitop bok Myanmar junta chuan rakhai state Arakan army AA te mason na chu
chang le tin civil mi te be pui thlak na chun na setakin an neya sipai te po anti chak bok buthi donga junta number 15 military operation command chuan mung nama pali tong khwa chu an kapa amuna hian mi pano pang pathum an thia midang parya chun na setakin an niam bok Sang State Marlama Operation 1027 Kalpui Chantu Brotherhood Alliance Member AA chuan State Khopui Sito Chimlama Chauphu Township Dania Wadi Naval Base chu anbele ta ani Rakhai Pokto Muraku Minbiale Rathei Dong Township po junta sipai tele AA sipai te inkara buaina achuak na salhenia soi anibok junta sipai ti han Pokto Township Sito atanga Kaladan lui kamvela AA sipai tinen anin be na chu in tamjok an halani junta hian lui mangin sipai chakna tamjok an thon chuak mek ani junta naval vessel te hian tuipui kama khoshang shanga ral thuam ri tak tak an kap ti in Pokto chimlam dewa minbia acheng pakhat chuan a soi Sito le Rakhai khopui danga chengte chuan junta in connection ati top nuwa kar khat chuang zet internet an mang thei to lo sarkar lai pui hian January ni som parukhan Sito khopui le ponakun chauto muraku minbia Pokto miaipon rathidong buthidong mungdo township internet ati top to ani November ni som pathuma ne na anin be na anchan le nuwa junta hian rakhaya lule chhuana zongjong kongpo adang veka blockade wang hian eile in fuel le damdoi te ba ka bungropui mo antlak chamwangin thilman asang chole a twal chungmi tam tak chu har satna antok na salhe ni tin lungkham na din huna kan khosa a tlan tur mun kan nei lo ti in Sito a cheng mipa kumsom nga palimi chuan a soi rakhaya buaina chuak enkol tu analyst te chuan in do na hi azwal zel arin thuan soya junta in a mu thei kong engpo mangin state chunga sipai te an leilo tani Myanmar junta sipai somthum chuang an thi ninga kalta chung khan Myanmar junta sipai somthum chuang an thia mi som chuang man an ni a People's Defense Force PDF ten bialchen khata sarkar be pui anthak chunjom zelawangin sipai som chuang man an nibok Mandalay Sagain le Bagobiala thil thlengte junta airbase chu Mandalaya rocket manga be ani Underground Resistance Group Brave Warriors for Myanmar BWM chuan thole ni tlai khan anma ni le Mandalay Urban Resistance Group pani chuan 107mm rocket bomb som pani mangin tada u township Mandalay regiona junta airbase chu anbeini inan soi rocket bomb panga chuan airbase a hian direct in an target an kapa mase an pol hian rocket bomb pasari an ka swalwangin an kalsan angai ta ani junta sipai te chu Mandalaya resistance drone mangin an boma nga zun PDF chuan hexacopter drone le makeshift remote control airplane mangin nga zun township Mandalay regiona Tharchin village junta sipai te chu an bom ti asoi junta thiza thi shiat alanilau Sagain regiona Salinchi township Union Liberation Front PDF somni chuang le twal chung pol dang te tho ho na chuan sipai somriat omna sipai unit khoshang rang be tu chu an beya he in be na hian junta sipai som pasari an thi ti finfia ani a liam tuar anombok dar karli chungzet in be na hian PDF fighter panga in liaman tuara ral thuam le silai mu then khat an manbok junta police officer te chu sagaina be anni Sagain regiona Mungzwa township Mungzwa district PDF battalion pathuma resistance fighter te chuan junta police te manlir thei pani anbeya hei wang hian junta police officer somvel an thini in PDF group chuan an soi mipui sipai tangrual pol engamo zatin junta sipai le pro junta piusochi militia member te omna Thilu village be puyan thaka junta sipai som pali chuang man anni a junta sipai dangte chu anbe satangin antlan chiati in Sagain regiona Suibu township mipui sipai tangrual pol te chuan an soi mipui sipai te chuan ron manga anbom nuwa an khwa hi anbe yani jingdar nia khan junta base le bunker zongjong tenen khopum pui chu anlua theita ani sipai bungrua then khat silai le ral thwamba ka anti drone jamarte an manbok Thilu hi kumthum kalta khan junta sipai ten anlua an khwa hian pro regime militia group andin khan khonei to twal chungmi tamjok chu antan chiani in mipui sipai te chuan an soi
tona chuan tlan chia ti chu an khua an kirle theito don ni in an soibok bagua sipai target an bay bagu region PDF chuan an member PI district PDF battalion 3601 chuan bagu region a Pokhong township a kongpuya sipai checkpoint an beya junta sipai pathum an thia mi pathum an hliam bok he be pui thlak na hian junta sipai te chuan silai le puak thei thil lian tak tak mangin an chang le ta ma se PDF lama thi anom lo junta sipai hliam te le sipai thi ruang te chu motorin Pokong khopuya phur an ni PDF Battaliona Sniper Team chuan Bagu Regiona Pungdi Township a khopakhata junta sipai somnga omna chu anlo beiboka junta sipai pakhatin hliama tuarani junta Brigadier General Paruk Shemna chuan junta sipai te a ngong anei donim ni lokaya in pe Myanmar junta Brigadier General Pathum Tenena thitura Shemna pe khi a counter productive theini in officer lui in pe te chuan an soi China Ramria San State Marlama Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA kutain pe Brigadier General dang pathum chu nimin pya khan dam chung jail tang tura shemna pek aniti junta thu chua chuan atarlang hetiang shemna hian sipai te atichak lo jok don aniti in Triangle Region Commander Captain Lui Uinang Su chuan asoi sipai in pe te chu anthon kirle nuwa shemanni chuan Revolution Zom an ngai tuanga chutilo chuan an tlan chemai theini ati loka headquarters ho to Brigadier General Mu Cho Thu Kokang Self Administered Zone ho to Brigadier General Tuntun Mintle Division 55 Commander Brigadier General Zomi Uinte chu thitura shemna pek aniti junta thu chua chuan atarlang General Paruk te hi helicopterin nipi do panpui anni a thuzo fi a junta sipai tribunalin an chung thurel sak anni thitura an shem General Pathum hi Yangona Insane Prison a sonani a midang Pathum 14 Military Operation Command MOC ho to Brigadier General Aimin O 16 MOC ho to Brigadier General Thozin Ole 12 MOC ho to Brigadier General Angzolin te chu dam chung tang tura shem anni Aimin u hian zo na changin atira chuan in pek na hi apom lawa ma se thutluk na chu azomangai ti asoini in ansoi junta ho tu hi 44th Light Infantry Division Commander ani atang khan thuzin o hian min online na nen hian inzom na nge tak an nei ni asoi ani kumsang ni somni pakhata sarkar paithak ani nuwa Northeastern Command atanga in nukdo Captain Lui Kong Thu in chuan sarkar hruai tu min online na chuan a commander dangte in petura ati buai be sei thua soi frontline outpost le stronghold atanga sipai nung tolte hi atlang puin damchung lung ina tanemo thitura shememo anni chena chu Brigadier General te chuan Regional Operations Command le Divisional Headquarters chu anhlanta ani sipai le min online na tan chuan pom theilo takani officer lian dangte enton tlak turin na taka shem an ngaya chutiang chuan midang tenen anin be chunzom zelang ati January 30 lama China Ramri khopui pakhat lokai chevela in be na wanga artillery selin China mi panga aliam nuwa China chuan junta sarkar dulo na lantir ni chumi nuwa min online na chuan lokai shwai to MNDAA sipai te chu thona manga abe na chu atitopa junta sipai te chuan tan chwa tumin an be theilo general te hianin Peturin Defense Ministry phalna andil ni in junta sipai te chuan an soi first MOC ho to Brigadier General Min Mong chuan lokai bula base chu ahum hima sipai zathum somnga chuang nen hloting takin anhung tolta ani hemi nu hian thona mangin San State Marlam tachiana an shruai ani Russia Roundtable on Global Justice Myanmar junta thlop political party chair tel Myanmar sipai te thlop political party chair khini chuan tholeni khan Russia a political party lian ber United Russia in online a soihona abuat saina atila Russia le Southeast Asia ten khovel pum huapa digna chanwo an siam theidan turan soiho Union Solidarity and Development Party USDP chairman khini hi virtual talka hebiala political party dangte shwai to tenen antela
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand le Vietnam atanga party swai to te po antel ani. He in biak na hi role of responsible political force of Russia and the Association of Southeast Asian Nation ASEAN in shaping a new just world order ti ani. He hunatel te hi United Russia chair Dmitry Medvedev, Laos President Thlanmual Sisodlit, Cambodia Prime Minister Luile, Cambodia People's Party Hussein, Thailand Pheu Thai Party Swai to Pethongtan Sinawatra, Malaysia United Malays National Organization Party General Secretary Ashraf Wajdi Dusuki, Indonesia Golkar Party Vice Chair Dave Lokun Lakshon le Communist Party of Vietnam International Relations Department how to Lihoi Changte Antelani. Keni chuan multipolar global system siam turin ngaidanin ang ramte tho ho na aphutani. Brigadier General Lui USDP Chairman na Kaisan Mahian min online na kaiswai na hnuaya Immigration Minister ani a. Ana tho na muna hian a hlo ting hlea General Lui siam USDP hianin thlanpui voi khata chau ala chaka kumsang ni som khana chakbera a chanber chu vote ti buai wangani. National League for Democracy NLD point pool hi an boycott bok. USDP hi NLD hian anulama in thlanpui voi ni kumsang ni som pangale kumsang ni somnia ani a kumsang ni som pania by election a po NLD in anhe bok. Mase United Russia chuan khini hian khovel pum hua param shwai to tinena inzom chinang chi background anei lauti anchelo mai the dictator Lui Than Suya Noya Police Hoto ani a ex-general Than Sein Kai Shwai Kwasi Civilian Sorkara Immigration Minister ani bok. Kumsani somni pakata Sorkar paitlak male Sorkar paitlak nuwa sipai thlop to rally abuat saya heti la hianin thanpuya ne na changtu NLD chu asoi sel bok. Hemin huyan khini hi min online na Sorkara Immigration Minister tan ruatani a. Kumsani somni pani toplam khan USDP chair ani a hei sorkarin in thanpui nei tora ruwa manna asiam tora abuai pui wang ani. Sorkar le Moscow in zomna anghe chhozela wangin USDP le United Russia chuan party le party in kara in zomna an siam ta ani. United Russia chuan USDP member thren khatin Russia antlo nei a sponsora Russia official senior te point ni pi doa USDP headquarters lo in USDP le United Russia in zomna siam thaddan tur an soi ho to bok. Anjinga hian State Duma Deputy Chairman Solban Karo All Russia Lower House United Russia na athunun Russia Myanmar Friendship Association Vice Chairman Alexander Otrovisky le Myanmar Russia Ambassador Lui te antel. Sorkar hian aputsnuwa in Thlanmual Tharadin Khan Major General Lui Thein Su chu an chairman na tan ruatani a. Kumsang ni soma General Electiona USDP in polling station kharnuwa vote masalo thleng manga ne na channa kha ain kola kumsang ni somni in kan result po ali sakbok NLD po ti top anitani. Junta election body chuan political party registration dan tharaduang boka heian USDP chunna setakin athlop ani. Karmasa Khan Myanmar Russia Ambassador Thar Kisander Azizov chuan ni pidoa Thein Su amua rampani te election body te tho ho na chungchangan soi ho ni Thein Su chu March thla a Russia President thlanna nei tur chu enturin asom bok ani khati zong khatun chumata na kan hanti chwale theite chu ni e.